Jing yai peteng ke KHDC ban kenra license khayi ya kidukan ba jela bang biang kod bing sla kalastang biang hakesingi ba ar hapo jing alam UCEM uba penyai sing sim haringkat lang bat UEM ka taxation uba fantin ji la kedong ki officer bat ki police enforcement ke KHDC kelihir kenra license khayi ya kidukan ba jela hayo majai kaput Bangladesh abal ngo kalong ba ki ba jela ki besing business bat ki bubudukan ki layu jing tip lupa ba ki bru ke KHDC ki wan ban kenra trading license Perkelada ban khang no ikidukan klem dalap pli setia na marketing bakim sim labiang kikot kisla badai na kene kedau ke bak HDC kala yo ban kenra tangkat to kan teli kidukan bajla haba klen markila bathai ku bol CM upa penyai walong ba kajing khang no jengki ikidukan las ngutu syai bakine ki bajla kimdon setia kikot kisla ipasisha susu ulaong ba kajing le binami hayo majai ka don nama don kidukan bajla ki bawan kam trai dikirang ba ki baong ba kidei ki trai dukan pana keliang jong u sim la ailat bat lopatha bedei ban khang be kidukan bat insa bishar la kidei ne em ki pasisha Hakane ke jinglit kenra license kayi kebala prinkin ru kalong bakadong kedukan jong uba jela ubala yo lok dekat hei kasi bala pekala gi kot kisla se keteng jong kurim rentet nah Anda dapat Hai license. Ini trading license. Ini nah. हाँ एक साल से पहले मेरा ही था नहीं ऐसा मत करो क्या करेगा तो सर हम तो जब लाइसेंस नहीं मिलेगा हम लोग तो राजस्थान का आदमी नहीं होगा नहीं हम लोग एक साल अभी एक साल हो गया अगर देखिए बिजनेस चल रहा है ट्रेड लाइसेंस आपको तो पहले मेरा था कि नहीं जगह नहीं इसलिए हम तो एक साल गए एक साल से फिर हमें इनके थ्रू कर रहा है पहले मेरा था dan challenge जो है वो अप्लाई पर हमरा पुलिस केस नहीं है कोर्ट केस क्या नाम है नंदला कोर्ट केस नहीं है हमरा बात करने का टाइम नहीं है सीधा हम लोग आपसे मांग रहा है ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं इधर में नहीं है ना तो अंदर कर थोड़ा बंद कर हम और कल सब कागज पत्र सब फेंक कर लॉन्ग में आना आज ब्रोकर डॉक्यूमेंट्स कैन है ini try misal kita try di menu film TV Entar asam. asam pula senti tapi buat ini pada mata Oh manager. Macam buat baik manager. Kalau dia dengan baterai bersih dia bisa tengah melak bukan itu. kul pila tiap pi ni dukan नीचे में सेकंड वाला ये Kejingwan jungi mentasi shenis po majai bat ichamati banwan ban ya economic inspection habede ki non tribal traders ke dangshen nakaliang ka Meghalaya High Court kala batha ingi ban issue ki trade license ya ki niki saupu saungut ki traders ki balik tiap jingkang ya ka High Court de hoi kala poi ka order shengi Henry nakaliang dungi ngidon ya kanika Trading by Non-Tribals Regulation Act but ngiru habot ya kanika act nginimla ban I license
ya kinu ki non-tribal traders tang nakaliang ka council claim da yo KNUC leni ka KNUC nakaliang ka shnong leni ka raj leni ka hima te kumbalong hangni po majai ka bahap po hima sora ngi pan NUC no usim but namar bang impat yo KNUC ngi nempat la ban renew leni ban ai trade license ke batmai kini kiba apply te but kata ka penlong kini ki sau ngut ki non tribal traders ban lecha code but nakaliang jungi ni wan daladim tasni ban jungo sini jaka but ni shem ba kiba bun ba wat lesi palat na kita ki sau ngut ki trade non tribal traders kibambiang lesi ki kot kisla kumo pilai I mentat kila khangi kidukan te kani ka paushai ba hakani ka yo hangni po majai kibabun hi kiba ya ikini ka kam khayi ki debeki bomde khasi kibarjala te ngiru ladangim mlap but mtikna ba kidai hi kibriu na po mikliang inamla hiban ai ya ka trade license nomor ba kani ka jaka kalong hasnda baka Bangladesh kabaar ba basusi ba ni syam mentak hadin bangi lek ban keli jingkeli na kini ki try dukan ka kerteng lesi kadi kerteng khasi kat ba uba up ba syong hang tu try deu o khat but andala keli kikot kisla la lap bala syam ban mula ai ban da kamarit certificate yang ni ban pensisha ba katrai ba u shongkha ya khasi te hak kerteng jong kalok la tre ka business te kata ngamla ban batai keren sibun dari tang kawe wala kataru kini ki bomde ki khasi buat ki yo lok khasi tu kikhal lada kimpat don hi wat saka professional tax leni ki nong tre jungki bandon ka labor license nakal yang dungi nila ban kham ikini kidukan nimla ban play te mentas ni nila lap ikini but nila le laka jong ka kamram nakal yang council but nget scam ba ki ba pet ting bani kuboru kin tip ba nakal yang ka council nginem shong klikti nginem shong khai ban khandra kum kini ki briu banabar banwan le business banwan kam khayi hangi klem da yo ka kot sla ka biang na ka council te nakaliang jungi kum ka council wat adang idon tang kumban riu phongut riu photam ki enforcement ban pej ya santeli ki district ki bahap ko ka KHDC Henry ngaso ban ongba ajingiro itu enforcement duniru ki bala trishtom wat kaman pawa kabadang duna bah tang riu phongut ki enforcement ngila ban ajing shikri kani te kamdei ka basuk ban mare shathem ribhoi banwan shin hispo border Bangladesh samajai ban lek sa shapo siki than Nongston siki wewe ki West Khas Hills ki Southwest te kamdei ka basuk le sitang hai por bakhndiat bangin la andrei nakaliang jungi ni kut jingmut bangin trishtom ba kini ki kam bian ki ba wan khayi da ki khar ki bri manabat kinamla ban shuyo like luat tumni but kapen kenmau ini ba hakiwi kwi jela but lada data hapo asam group ngatrai khna samla khasi lani ki samla wat kam jungi kin lik seng tang we business ru kalong ka ba e na kinam yo la ka kumno ban de se ban la ban ong kuman shu an kusa tang man seng tang we kwai I dukan kwai wai dong tang man seng we dukan kwai dong ru de se ka e ban yo yaki te balai kini pat kidawan sini ki yo kat rumon nang so ban kentu kan yaki priojungi yaki long kumi long pa kiri orang ba bakin don kemen sim jingkit kli namta
kalawai jong ki khun ki kti nam ta kalawai jong ki samla wat kam wat jam bakini ki babon ki kam kerhai ngidan rei lawan ban kini ta ki wai ba tengah tentu ba kinem dei ban ailat hani ki bri bana baru rei kabaki ki la ban trei ki dei bai ban rei la de bat kin yang la ka jong kerja kani reka kubor nak kaliang soal Kai ke pinle pada khamtam ki dukan ki bakhang atau pinta daga syukos notis ko ki dukan ni hado korban. Namar ba ya mentang ngimlap manu bade try dukan try jaka manuru ba syong dukan ba ran ya kini ke business ne ba penyak kini ka gam business dan kaliang ini membansi kapan tak daga notice ka syukos notice ya ki ba ladaki dang kam ya ka trade license bakin wan ban baki dang kwa ban khai kin hab ban buat kat kum ki an kin don ke baladan nak kalian ada solution Baga no sngi fi ai for ba. kini ki namenta kini ki petitioner ki balik support high court ru sauku saungut arpungut kidi ki exporter but arpu saungut kidi kini ki babu kini ki business repair ki dukan kini kita but ya kini ru ka syong hanya impact menta kumno bangin exercise ya ki rules ki act ke jungi ki bangidan ki babiang hi ki kot sla sing impact da kanu kelenti but nakaliang ke council ladangi hab ban ai ngin ai lor kanong rim ni ladangi hab ban kentai ru ban reject ya ka trade license ru ngin reject lor kanong rim ngin namla ban shu tang bela dan kanu ka jing tha kuni untai ka bangin shule kulma nama habakut de mangi ki ba thawi ka ai mangi hi ngi hab ban rekam ndai ban penting ai boleh